Kaj se zgodi, ko se tisočletja zamrznjeni svet začne tajati? Leta 2014 je posadka helikopterja, ki je letela nad Sibirijo, odkrila nekaj skrivnostnega. Krater, več kot 80 metrov širok in globlji od 15-nadstropne zgradbe. Taki vdori niso nič novega, vendar to ni bil navaden vdor. The ground has exploded. There's no way. This is not real. Od takrat so po Sibiriji odkrili še več kraterjev. Nekateri celo menijo, da bi se utegnili pojaviti tudi na Aljaski. The lake bottom went from being flat, and then it just dropped out. Nič ne kaže, da bi se to dogajanje ustavilo. Znanstveniki z vsega sveta se zdaj trudijo razumeti skriti svet permafrosta, plasti zmrznjene zemlje, ki se razteza na četrtini kopnega na severni polobli. Ta v davnini zamrznjena tla se začenjajo tajati in razkrivati svoje najgloblje skrivnosti. Vsako leto se iz njih sprosti več kot 500 milijarde ton ogljika. Tajanje ogroža tamkajšnje prebivalce. Ali so vdori svarilo pred prihodnjimi podnebnimi spremembami? Kakšna nevarnost preži po to prostrano zamrznjeno pokrajino? Ali lahko še pospeši segrevanje našega planeta? Arktični vdor. Jamalski polotok v Sibiriji. 118.000 kvadratnih kilometrov mrzle tundre. Polotok leži na severu Rusije, precej nad severnim povratnikom. Na njem živi približno 10.000 avtohtonih Nemcev, ki se večinoma preživljajo kot nomadski pastirji severnih jelenov. V njihovem jeziku Jamal pomeni konec kopnega. Zdaj se že začenja tako dozdevati. Giant craters were spotted in the north of Russia. They popped up out of nowhere in the Yamal Peninsula. When I first heard about the crater, I didn't believe it. I actually thought it was a made-up story. Believe me, I remember this date and I will remember it forever because it was absolutely exciting, something I have never seen before. Skrivnostna vdorina je globoka 45 metrov, napolnjena je z deževnico, njena prostornina pa je večja od 10 olimpijskih bazenov. Osupljivi posnetki so se razširili po vsem svetu, saj nihče ne ve, zakaj je nastala. Vasilij Bogojavlenski je strokovnjak za geologijo Jamalskega polotoka. Skupaj z drugimi znanstveniki se je s helikopterjem odpravil na kraj dogodka. When we just came to this crater, of course, we didn't know for sure what was there. We never saw something like that, never. To ni prva ogromna jama, ki se je odprla. Po vsem svetu se zaradi vode ali erozije, ki spodjeda tla, pojavljajo luknje, ki lahko pogoltnejo cele avtomobile in v mestih povzročijo opustošenje. Čeprav je krater na Jamalskem polotoku na prvi pogled videti kot navaden vdor, na njegovih robovih opazimo nekaj nenavadnega.
Večina udornin ima raven rob, ne dvignjenega. Udornine se navadno sesedajo navznoter, tukaj pa so raziskovalci odkrili podzemno zemljino, raztreseno daleč od jame. Pieces of rocks and ice are flying, sometimes in quite a long distance, from 200 meters to 500 meters, and in one case it was distance to 900 meters. Tak raztros bi pričakovali ob trku asteroida, vendar ni bilo nobenih drugih znakov, da bi na Zemljo padlo masivno telo. Znanstveniki menijo, da ostaja le ena možna razlaga: velikanska naravna eksplozija. I don't know if there are many Earth system processes that have never occurred. I mean, in my lifetime, or at least to scientific understanding, that have never occurred and that we're starting to see as a new process. Odkot se je vzela energija za tako silovito eksplozijo? Ni znakov lave ali vulkanskih kamnin, zato očitno ni kriv ognjeniški izbruh. Toda pri proučevanju notranjosti udornine, vzorčenju zraka in vode na dnu, so znanstveniki ugotovili nekaj zanimivega, nenavadno visoko raven vsebnosti metana. Metan, ki se uporablja tudi za kuhanje in ogrevanje, je vnetljiv plin iz ogljika in vodika. Pomešan z zrakom se zlahka vžge. So this is huge bomb, methane bomb. Preden so znanstveniki ugotovili, odkot se je vzel metan, so odkrili še več velikanskih kraterjev. Pri podrobnejšem raziskovanju so našli nove dokaze o metanu. Od leta 2014 so na Jamalskem polotoku ali v njegovi bližini odkrili vsaj 8 vdorov. Vendar naraščajoče število kraterjev ni edina skrb znanstvenikov. Opazili so povezavo s podnebnimi spremembami. Leta 2014, ko se je pojavila prva vdornina, je bilo eno najbolj vročih let v Rusiji. Vse vdore so odkrili v obdobju neobičajno toplega vremena za Sibirijo. Od konca 19. stoletja se je povprečna temperatura na svetu dvignila za približno stopinjo Celzija, pri čemer še najbolj narašča ravno na Arktiki. Trenutno se ta segreva približno 2-krat hitreje kot preostali del planeta. Znanstveniki se začenjajo spraševati, ali utegnejo biti eksplozivni kraterji povezani s podnebnimi spremembami. Če so, kaj nam lahko povedo o podnebni prihodnosti Zemlje? Medtem ko znanstveniki na Jamalskem polotoku proučujejo vdornine, druga skupina na Arktiki išče še preostale koščke sestavljanke, tokrat na Aljaski. Kot se bil ob severozahodni obali Aljaske. Leta 2017 je tamkajšnji pilot poročal o nenavadnem dogajanju na jezeru. Zdaj se je tja vrnila skupina znanstvenikov, ki je že raziskovala pojav, da bi nadaljevala svoje delo. So we just left Kotzebue, and then we crossed the Kotzebue Sound and into the mouth of the Noatak, which was this like beautiful sweeping landscape. Look, there's the lake right there. Man, that's exciting. Jezero Izi leži daleč od najbližjega mesta. Terenski tehnik Phil Hanke je previden in upa, da se bo izognil presenečenjem. Hey, bear. Hey, babe. Hey, bear. Bears, yeah. Well, there's definitely bears around here.
So we're gonna have to take that into account when setting up camp. Jezero Izzy leži na ozemlju domorodskega ljudstva Inupiat. V zvezni državi živi več kot 13.000 Inupiatov, katerih ozemlje se razteza po severni Aljaski. Ena od znanstvenic na odpravi je tesno povezana s to skupnostjo. My name is Janelle Sharp. My Inupiat name is Anosuk. My mom is originally from Kotzebue. My family is from this region, and so this project is really special to me because it's kind of like me coming back to my roots. Leta 2017 so Janelle Sharp in drugi znanstveniki prosili domačine, naj jim pomagajo poiskati nenavadne pojave v divjini. Pilot Eric C. jim je povedal, da je med preletom območja opazil nekaj nenavadnega. If you fly low enough, even from the air, you can see the bubbling. It's just mysterious. It looks like a jacuzzi. And so you get up to it and you can hear this boo, boo. Like the water is boiling around you. O prvem obisku so znanstveniki želeli ugotoviti, zakaj nastajajo mehurčki. We took gas samples and then those were sent to the lab for analysis, and they found that it is a super high amount of methane. Uhajanje metana so odkrili tudi drugod na Arktiki, vendar je običajno mnogo počasnejše. Meritve so pokazale, da se iz jezera Izzy vsak dan sprosti več kot 10 ton metana. This is the highest flux methane seep that humans have discovered in the Arctic. The amount of methane you see is staggering. Z obale jezera je težko videti, od kod prihaja metan. Zato se znanstveniki odločijo približati izviru plina. Hypothermia is obviously the main danger. Second is me getting air. I'm very curious about what's down there. Sullivan ugotovi, da je jezero plitvo, globoko je le nekaj metrov. Nato se ob jezerskem dnu odpravi proti viru mehurčkov. I was kicking really hard to stay down along the bottom, and I was moving my hands along it. And it went from this mushy lake bottom that was flat, 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 and then it just dropped out. That gets deep so quickly. Yeah. It's like you're on the bottom's gone. Sullivan ugotovi, da mehurčki metana uhajajo iz brezna na dnu jezera. The bubbling, it sounded like seeping gas, as if it was even from a propane tank. How'd it go? Still going down. Wow. Ker je na dnu jezera pretemno, da bi lahko kaj videli, uporabijo sonar. Jezero je večinoma globoko, približno kak meter, vendar se tam, odkoder prihajajo tokovi mehurčkov, tla nenadoma spustijo in globina doseže kar 15 metrov. Zakaj na dnu jezera, ki je sicer ravno in plitvo, zija tolikšna luknja? Na Jamanskem polotoku znanstveniki menijo, da ogromni vdori nastajajo zaradi uhajanja metana. Jezero Izzy je še en znak, da na Arktiki pod površjem brbota metan. Ali so na obzorju novi vdori in več metana? Poleg metana še nekaj povezuje jezero Izzy in jamalske kraterje. Oboji ležijo na isti vrsti zamrznenih tal, permafrostu.
Večino permafrosta najdemo na kopnem v visokih severnih zemljepisnih širinah, v Rusiji, Kanadi in na večini Aljaske. Ta pokriva skoraj tolikšno območje, kot skupaj merijo Združene države Amerike in Kanada. Permafrost lahko seže skoraj kilometer globoko. Opisujemo ga kot tla, katerih temperatura je zaporedoma 2 leti ali več, 0 stopinj Celzija ali manj. Tla lahko ostanejo zamrznjena tudi več tisočletij. V zadnjem času se je zaradi višje temperature na Arktiki permafrost ponekod že začel tajati. Kako hitro in kako nevarno utegne biti to za naše podnebje, lahko vidimo 720 km od jezera Easy. V bližini mesta Fox, v notranjosti Aljaske, se v gozdu dogaja nekaj nenavadnega. This is what people refer to as this drunken forest. You can see a bunch of these have kind of started to go. They're just having a hard time getting enough rooting in to grow straight. Ta gost leži nad permafrostom. Znanstvenik Tom Douglas spremlja presenetljive spremembe, ki jih prinaša njegovo tajanje. I mean, look at those huge birch trees. They're literally just riding down those slopes as it's all degrading. I mean, this goes a good 20 or so meters below us. This is a giant hole. You can hear water in there. This whole landscape is just very slowly sliding downhill with gravity. This is a very dramatic and very rapid change in the landscape here that, again, we're seeing in a matter of years, not decades, not 20 years, not by 2100, since 2018. It's pretty dramatic. Hitra odjuga vpliva tudi na naselja, kakršno je Utqiagvik, najsevernejše mesto v Združenih državah Amerike. Ves kraj leži na aljaškem permafrostu. Domačini mu pravijo kar vrh sveta. If you point that way, that's Greenland over there. Canada is over here. And that way is, guess what? Russia. Gordon Brower je aljaški Inupiak, kapitan kitolovcev. Njegovo ljudstvo tukaj živi že tisočletja. Communities like these, they're special. A lot of the cultures in the world are assimilated, and we're assimilated here, but we brought our culture and our ways to the future with us. And you can come here and still see the same celebration that took place 10,000 years ago. Brower že 50 let lovi v teh vodah. Lov je del starodavnega izročila Inupiakov, ki se preživljajo z lovom na kopnem in v morju. We don't have Walmart, we don't have McDonald's up here. We have other small restaurants and other things to do like that. But the majority of food resources are still hunted today. Seals, whales, belugas, ducks, geese, caribou, wolves. All of those are still traded and used. Po zimi je na voljo le malo sveže hrane. Zato so avtohtoni prebivalci Aljaske že več generacij odvisni od kleti, izdolbenih v permafrost. Well, we're in an ice cellar. My folks used this ice cellar for years and years. This is where I put a whale and store it in trust for the community. Brower je ugotovil, da zaradi tajanja permafrosta naravni zamrzovalnik ni več tako hladen, kot je bil nekoč. I had checked on the meat and told my brothers, you know, we gotta pull that meat out. It's draining, and we don't want that. And I've resorted to pulling a whole whale out of there and putting it into walk-in freezers. Segrevanje ledenic ni edina nevarnost, ki jo dvig temperature pomeni za to skupnost. V zadnjem času se je začel tajati tudi morski led,
ki je obalo nekoč varoval pred neurji. Storm surge is pretty dramatic, and it's going to wreak havoc on your coastline here. And the thing about it is, when it's reaching the edge, a lot of the banks are permafrost rich, and it undercuts them. Zaradi neurij se permafrost še hitreje taja in kruši. Skupnosti domačinov, kot je Utkjanviška, zdaj poskušajo zaščititi svoje domove. These are all our local efforts to stop the storm surge. This is our way of trying to save the town. Zaradi napredovanja morja v notranjost in segrevanja hladilnic v kleti so tukajšnje skupnosti dvakrat prizadete. Vendar je velika otoplitev težava vse Arktike. Through the next decades and century, we expect anywhere across the Arctic between 30 and 70% of near-surface permafrost will be lost. That range partly has to do with just some uncertainty in the science, but largely has to do with how much warming will happen in the future. Prebivalci Arktike že čutijo posledice. Toda znanstvenike skrbi, da bo to prizadelo ves planet. Zakaj je tajanje permafrosta tako nevarno? Kakšna je povezava z metanom? V bližini Foxa v notranjosti Aljaske bo Tom Douglas storil nekaj, kar je mogoče le na nekaj krajih na Zemlji. Spustil se bo globoko v permafrost. Predor pod Foxom razkriva, da je permafrost več kot le zamrznjena zemlja. That's a horn. That's from the longhorn steppe bison, and they are extinct now. But back 18 to 40,000 years ago, there were steppe bison here. Pretty exciting. This is a mammoth bone right here. You can just see kind of the piece of it sticking out right there. It's pretty big. V predoru lahko vidimo, da permafrost vsebuje velike količine organskih snovi. So these are sedges, kind of like grass, and you can see that they're green. They still have their chlorophyll in them. They're also upside down. This block fell into a water feature that then froze, probably 20 or so thousand years ago. Ta starodavna organska snov, tako kot vse življenje na planetu, vsebuje ogljik. Je tudi sestavni del ključnega zemeljskega sistema, imenovanega ogljikov cikel. Rastline med rastjo vpijajo ogljikov dioksid. Ko odmrejo ali ko poginejo živali, ki so jih pojedle, se oboji razkrojijo, pri čemer se del ogljika spet sprosti v ozračje. Toda na hladni Arktiki razkroj poteka zelo počasi in je v tisočletjih ogromna količina organskih snovi zamrznila v permafrost, še preden se je lahko razkrojila. To je ogljik zamrznjen v času. In the late 90s into the 2000s, people start to look at the stocks of carbon in permafrost, and it's a lot. It's about 1,400 billion metric tons. It's almost twice as much carbon as is currently in Earth's atmosphere. When we walked in, we noted that smell, right? You're smelling ancient bacteria and carbon being oxidized. It's almost like I've heard it in from like a French cheese to barnyard, but it's kind of that organic, almost a late fall, wet leaf kind of organic smell. You are smelling permafrost carbon being oxidized. And so the big question is that carbon that we smell that's all over this tunnel walls, what's its ultimate fate? And there's a lot of people working on that. Povedano z drugimi besedami, koliko tega ogljika bo končalo v ozračju in kar je najpomembneje, kako hitro se bo to zgodilo. Falmouth, Massachusetts. 5000 km od predora v permafrostu. Arktična ekologinja Susan Natali raziskuje vzorce permafrosta, da bi ugotovila, kaj se zgodi, ko se ta odtaja. So these are permafrost cores that were collected from different locations across Alaska
Some of these are really dark, like particularly this one, and that dark color means that has a lot of carbon in it. Ko se permafrost segreva, se ogljik v njem odtaja in kroženje ogljika se nadaljuje. So that carbon then is available for microbes to break down. They use it for energy and they decompose it, and in that process they're releasing carbon dioxide or methane. Ogljikov dioksid in metan sta toplogredna plina. Potem, ko Zemljino površje vpije sončno energijo, je del odda v ozračje v obliki toplote. Toplogredni plini to toploto absorbirajo in jo delno izsevajo nazaj na Zemljo, ter tako segrevajo naš planet. Greenhouse gases are a concern because they trap heat. They're helpful to us because they make this habitable planet, but because there's too much in the atmosphere, they're now making this an uninhabitable planet or less habitable planet. Po ocenah je bilo sredi 18. stoletja v ozračju več kot 2000 gigaton toplogrednih plinov, ki so nastali z naravnimi procesi. Z industrializacijo je človeštvo začelo izpuščati v ozračje dodatne toplogredne pline. Do leta 2019 naj bi se njihova skupna količina povečala na več kot 3000 gigaton. V zadnjem stoletju in pol se je povprečna temperatura na Zemlji zvišala za približno stopinjo Celzija. Znanstveniki se strinjajo, da so to segrevanje povzročili izpusti, ki jih je prispeval človek. Toda v zadnjem času jih skrbi, da bi lahko tudi toplogredni plini, ki se sproščajo iz permafrosta, povzročili dvig temperature. As the name suggests, permafrost is permanently frozen ground. So we thought, okay, this carbon is very stable, so nothing is going to happen. But as permafrost starts to thaw, this carbon becomes vulnerable. Od sredine 70. let prejšnjega stoletja so se izpusti ogljikovega dioksida v divjini na severu Aljaske povečali za več kot 70%. O ogljikovem dioksidu vemo že veliko, manj pa je znanega o vplivu drugega toplogrednega plina, ki izvira iz permafrosta, metana, ki uhaja tudi na Jamalskem polotoku in izpod jezera Izi. Methane is really important because it's much more potent in terms of its ability to trap heat. So it's about 30 times more powerful than carbon dioxide. Ogljikov dioksid v ozračju obstane stoletja ali več. Metan pa k sreči le približno 12 let. Toda, ker ima metan mnogo močnejši toplogredni učinek, podnebne znanstvenike skrbi vsakršno naraščanje izpustov metana. Za zdaj več kot polovica izpustov metana izvira iz človeških virov, kot so fosilna goriva in kmetijstvo. Tega se podnebni strokovnjaki dobro zavedajo. Toda znanstveniki vse bolj skrbijo izpusti metana iz permafrosta. Za zdaj še ne vedo, koliko metana uhaja iz njega, kar je velika težava. In order to control our temperature, we have a certain amount of carbon that humans can release. That's our carbon budget. Leta 2015 je mednarodni pariški sporazum določil meje za zajezitev svetovnega segrevanja. Njegov cilj je bil ohraniti dvig temperature precej pod 2 stopinjama, po možnosti manj kot 1,5 stopinje Celzija. Da bi lahko ostali pod mejo 1,5 stopinje, bi po eni od ocen človeštvo lahko izpustilo še največ 460 gigaton ogljikovega dioksida. Vendar najnovejši podnebni izračuni temeljijo na računalniških modelih z nepopolnimi vhodnimi podatki. Unfortunately, a lot of these Earth system models that contribute to such goals do not take into account CO2 and methane emissions from permafrost. V najnovejših izračunih naj bi bil upoštevan tudi ogljik iz permafrosta,
Vendar nekateri znanstveniki menijo, da ti še vedno podcenjujejo količino toplogrednih plinov, ki se bodo sprostili zaradi segrevanja Arktike, zaradi česar bo težje doseči podnebne cilje, človeštvo pa bo zato pod še večjim pritiskom, da korenito zmanjša svoje izpuste. So we think we have a certain amount of greenhouse gases that humans can release, but our target is wrong right now because we're not accounting for potential permafrost emissions of methane and carbon dioxide. Razumevanje tajanja permafrosta je ključno za napovedovanje naše podnebne prihodnosti. Koliko metana vsako leto uide iz permafrosta in ali se bo ta letna količina povečala? Fairbanks, notranjosti Aljaske. Ekologinja Katie Walter Anthony potuje po zamrznjeni pokrajini. Walter Anthonyjeva je bila med prvimi, ki so proučevali jezero Easy. Našla je skrb vzbujajoče dokaze, da to ni edino jezero na območju permafrosta, iz katerega uhaja metan. So when you sphere the spot, if I hear gas coming out, I'm going to try to ignite it. And if there's fire, we both need to get out of the way. Okay. Great. Yeah. Whoa. I got it. Oh, shoot. Am I on fire? No, I was wondering. What's smoking? You okay? Yeah. That was a good one. That was a good one. All right. Metan izvira iz organskih snovi v permafrostu, ki se tajajo in razkrajajo na dnu jezera. Nato pa se mehurčki plina dvigujejo na površje. Na celotnem območju Arktike zaradi tajanja permafrosta nastaja veliko število novih jezer. Ko se tla segrejejo, se led pod površjem odtaja, zaradi česar se zemlja sesede in jama napolni z vodo. And once a lake is formed, you can't stop it because that water has heat and it causes the ground to thaw so fast. Iz jezera nato začne uhajati metan. As the methane escapes, it causes more permafrost to thaw and more methane to be generated, which is more warming, and you get what's called a positive feedback cycle. Pozitivna povratna zanka na območju permafrosta je še eno dejstvo, ki v trenutnih podnebnih modelih ni dovolj upoštevano. As permafrost thaws, greenhouse gases like CO2 and methane will be released back to the atmosphere much faster. Warming is causing more warming. Zaradi povratne zanke utegne metan iz permafrosta še pospešiti segrevanje, zaradi česar bi moralo človeštvo zmanjšati svoje izpuste, če želimo doseči podnebne cilje. Vendar metan v permafrostu ni edini dejavnik, ki sproža povratno zanko. Permafrost is actually not the largest carbon reserve on Earth. There's much larger carbon reserve in Earth's crust as fossil carbon, but we often don't talk about this carbon. This is because this carbon is considered very stable. Nekateri znanstveniki se zdaj sprašujejo, ali je ta velika količina ogljika res tako trdno vezana, kot so mislili. Skrb vzbujajoč dokaz so mehurčki v jezeru Easy. Metan, ki se sprošča pri tajanju permafrosta, ima poseben kemični prstni odtis. Ko so znanstveniki proučevali metan v mehurčkih iz jezera Easy, so odkrili, da izvira iz globljih plasti zemlje, iz zelo velike globine. Več kilometrov pod permafrostom, globoko v zemeljski skorji, ležijo ogromna nahajališča zemeljskega plina, fosilnega metana. Medtem ko metan iz permafrosta izvira iz nekaj tisoč let starih organskih snovi, fosilni metan izvira iz organizmov, ki so poginili že pred milijoni let. Toda, če je ta metan več kilometrov pod površjem,
Kako lahko pronica skozi zemljino skorjo in zakaj prav tu? Pri iskanju odgovora znanstvenikom ponudi namig že sama pokrajina. Looking up at the peaks around here and studying the local geology, we know that this is a highly fractured and faulted region. Leta 2021 je bila Aljaska potresno najdejavnejše območje v ZDA. V okolici jezera Easy so znanstveniki odkrili mrežo geoloških prelomnic. Čeprav se tu ne stikajo tektonske plošče, je zemljina skorja zaradi premikanja razpokala. Najbližja doslej odkrita prelomnica je od jezera oddaljena manj kot 8 km. Zaradi prelomnic nastajajo v skorji razpoke, skozi katere se lahko fosilni metan dvigne na površje. Čeprav to še ni potrjeno, znanstveniki domnevajo, da prelomnica teče v bližini jezera Easy ali neposredno pod njim. Vendar se nekaj ne ujema. Seizmični podatki z tega območja kažejo, da jezero leži nad 150 metrov debelo plastjo še vedno zamrznjenega permafrosta. Ta zamrznjena pregrada bi morala fosilni metan zadržati v notranjosti Zemlje. Kako torej ta toplogredni plin iz globine prodre na površje? Skupina je s sonarjem doslej našla 15-metrsko brezno na dnu jezera. Kaj pa, če bi lahko pogledali še globlje, prav v permafrost? Pridruži se jim geofizik Nick Hasson z opremo, ki jo uporablja vojska. 75 just after the shrub. I'm essentially scanning the permafrost using a geophysical method called very low frequency. Z metodo zelo nizke frekvence merijo posebno vrsto elektromagnetnega valovanja, ki lahko potuje po vsej Zemlji. To valovanje uporablja vojaška mornarica za komunikacijo s podmornicami. Tudi ko ti valovi potujejo po kopnem, jih Hassonovi merilniki lahko zaznajo. Z merjenjem hitrosti valovanja lahko Hasson ugotovi, ali so tla v globini zamrznjena ali ne. When it moves through the ground, if there's permafrost or ice, these waves are coming up against a lot of resistance. But if there's no permafrost or ice, it quickly moves through. Če bo vir elektromagnetnega valovanja zelo nizke frekvence dovolj močan, bo to Hassonu omogočilo, da vidi vse, kar leži pod jezerom. And so we can scan the Earth similar to how a doctor scans you with an MRI. Jezero Easy je največji kopenski vir metana, kar so jih doslej odkrili na Arktiki. Vendar do zdaj še nihče ni uporabil valovanja zelo nizke frekvence, da bi pogledal pod tamkajšnje površje. Wow, fantastic signals. Yeah, so I'm starting to notice a change. Well, we're over the largest seep, and there's some sort of large anomaly happening right here where I'm located. And the DLF is picking it up. It's very exciting. The signals are just outstanding. Hasson se vrne v tabor in prvič je na voljo natančen pogled pod jezero Easy. Na tem 150 metrov globokem prerezu tal pod jezerom se pokaže anomalija. So the dark blue is the permafrost region. So anything that's light blue to red is thaw. And so this shouldn't be here. There should be permafrost covering this entire area. But for some reason, what you can see here is a thaw chimney going from somewhere below 150 meters to the surface, where we see the rising bubbles. And so this is really unique. Znanstveniki so doslej videli le 15 metrov pod jezersko dno. Zdaj jim Hassonovo slikanje z zelo nizko frekvenco omogoča, da vidijo 10-krat globlje. Pod jezerom se razprostira globoka plast permafrosta.
Znanstveniki zdaj vedo, da se ta ni odtajala le na površini, ampak je v zamrznjeni plasti permafrosta nastal nekakšen dimnik, topel in polprepusten prehod, skozi katerega se fosilni metan lahko dviguje na površje. Tajanje permafrosta torej ne prinaša enega, temveč dva dodatna izvira metana. Zaradi segrevanja Zemlje iz permafrosta uhaja njegov lastni metan. Dimniki, ki nastajajo s tajanjem, pa omogočajo prosto pot zemeljskemu plinu, ki je bil ujet v globinah več milijonov let. Znanstveniki ocenjujejo, da je pod Arktiko nakopičenih približno 1,3 bilijona ton metana. To je skoraj 250-krat več, kot ga je danes v ozračju. Je dimnik pod jezerom Izi zgolj enkratni pojav, ali pa fosilni metan uhaja tudi od drugod? Iz jezera Izi uhaja nenavadno veliko tega plina. Manjše izvire pa so odkrili tudi drugod po Arktiki, samo na Aljaski na več kot 70 krajih. Trenutno ni znakov, da bi uhajalo veliko fosilnega metana, vendar pa že pojav majhnih količin tega toplogrednega plina nekatere znanstvenike zelo skrbi. If permafrost thawed, then that's a scary wild card in the climate change story because we think there's a huge amount of methane and natural gas trapped inside permafrost and under permafrost. So if permafrost becomes like Swiss cheese with lots of holes in it, then you can have chimneys where that gas is erupting out. And that is not included in climate models. Če bi prišel v ozračje le delček zalog fosilnega metana, se utegne segrevanje še pospešiti, zaradi česar bi človeštvo moralo še bolj omejiti izpuste. How fast that's going to happen and just how much methane will come out, we don't know. Znanstveniki za zdaj ne vedo, kdaj nas utegne to doleteti in kakšno bo stanje takrat. Toda na Zemlji je kraj, ki srhljivo priča o tem, kako na permafrostu učinkuje povratna zanka, ki jo je sprožil človek. Na severovzhodu Sibirije leži Čerskijevo gorovje. V 60. letih 20. stoletja so v kraju imenovanem Batagajka izkrčili del gozda, da bi zgradili cesto. Permafrost, ki ga drevje ni več varovalo, je bil izpostavljen toplemu soncu. Ko so se tla odtajala, so se začela pogrezati, drevesa na robu poseke pa rušiti. To je razgalilo še več permafrosta in sprožila se je povratna zanka. Danes je iz ozkega pasu izkrčenega gozda nastala skoraj 90 metrov globoka in več kot 800 metrov široka depresija. Še vedno se povečuje. Znanstveniki pravijo mega jama. Batagajka, it is very big, but the size is because of the initial human impact. And this one is already more than 1 kilometer and growing every summer. Batagajka kaže, kako lahko že majhen človekov poseg v naravo v permafrostu sproži uničujočo povratno zanko. Znanstveniki zdaj poskušajo dognati, kaj utegne povratna zanka pomeniti za celotno območje permafrosta in ali bi lahko dosegli točko, s katere ni več poti nazaj. Temu pravimo prelomna točka. The tipping point is the proverbial straw that broke the camel's back. You can get away with adding straw for so long, and then you can't. And the tipping point is the point of no return. Med podnebnimi znanstveniki je to sporna domneva. Vendar se verjetnost prelomne točke pojavlja pri številnih podnebnih sistemih na svetu, tudi pri arktičnem morskem ledu in sekanju gozdov v Amazoniji. Za zdaj še ni prepričljivih dokazov, da je tudi pri permafrostu prelomna točka že blizu. Vendar nekateri znanstveniki menijo, da njegovega tajanja ni več mogoče ustaviti.
Vladimir Romanovski že desetletja proučuje spreminjanje permafrosta. V bližini mesta Utqiagvik na severu Aljaske raziskuje, kaj se zgodi, ko se začnejo tajati velike ledene gmote v tleh. Before it was more or less flat area, but then ice melts and surface subsides. Romanovski meni, da so jezera, ki so nastala zaradi tajanja permafrosta, dosegla točko, od koder ni vrnitve. It took tens of thousands of years to put this ice into the ground. Now it's melting. To put all this ice into the ground back, you will need several tens of thousands of years. So that's for humans definitely irreversible process. It is tipping point. Medtem ko zaradi tajanja permafrosta v divjini nastajajo jezera, ima le nekaj kilometrov proč lokalna skupnost povsem drugačne težave. Na cestah zunaj Utqiagvika je posledice naraščajoče temperature na Arktiki zlahka opaziti. Just from observation, growing up here, coming out here since I was a kid, the roads were a lot higher than they are now. It is literally sinking his bumper naked. Ljubjak Lars Nelson je svetovalec za infrastrukturo. Iz prve roke ve, kaj tajanje permafrosta pomeni za njegovo skupnost. This road is for subsistence use. We come out here and stage our hunts. It's a big part of our history, and it's important that we're able to access it in case of an emergency. Ne pogrezajo se samo ceste. V središču Utqiagvika Nelson sreča unipijaka Antonija Edwardsena. These ones are subsiding too. Ta je dober poznavalec inupijaške skupnosti in ima 40 letja izkušenj v gradbeništvu. Now look at this one is really messed up. Look at how it's just. That's where the houses are sinking. Tukajšnje hiše stojijo na lesenih pilotih. Če bi stali na tleh, bi toplota, ki vhaja iz hiš zaradi ogrevanja, odtajala permafrost pod njimi. Toda zdaj se ta mehča že kar sam od sebe in piloti se začenjajo pogrezati. When piling is a very small base, it doesn't hold its structure. The communities, they need house leveling, move houses. Houses need to be torn down. We're in the middle of a housing crisis. Nelson je prepričan, da je pravi odgovor dobro načrtovanje gradnje. We're on to it right now, and we're refining it right now. We can build nice, good, healthy homes. We just got to pay attention to our foundation, pay attention to the tundra we're building on more closely. Because it's such an awesome spot, you know? It's the top of the world. Ker pa se permafrost še naprej taja, drugi na Aljaski iščejo bolj korenite rešitve. So this is our portable, adjustable, sled-based home. It is on a giant steel sled, as opposed to pilings. Griffin Hagel, izvršni direktor območnega stanovanjskega urada, ima še bolj skrajno rešitev za ogreznjene domove. What we would do if we needed to move this, we would be hooking up our tow chains to these two attachment points. We've got one on this side and one on that corner of the building over there. Hook that up to a piece of heavy equipment, Caterpillar, and then drop it off the pads and basically tow it across the snow in the wintertime. Hegel išče načine, kako obvarovati nekatere od najbolj osamljenih skupnosti v Združenih državah Amerike. This is the largest municipality in the world, I think, by land area, and we provide affordable housing in 8 villages across an area the size of Minnesota, only without any roads. Do zdaj še nobene aljaške hiše niso selili na saneh. Toda segrevanje Arktike je že prisililo nekatere kraje, da so se preselili. Hegel meni, da bodo hiše kmalu morali premakniti drugam. And there's several, communities, especially in rural Alaska, native communities, that are increasingly at risk of relocation due to global warming. And so this gives us an advantage in having the option, the adaptability to move that structure if it becomes necessary.
Native people, the indigenous communities that have called this place home for thousands of years have come up with all sorts of innovations to make life work here. So we draw a lot of inspiration from that, and we see that as kind of the continuation of a long tradition of innovation. Medtem ko se prebivalci Arktike prilagajajo spreminjajočemu se svetu, si znanstveniki prizadevajo, da bi bolje razumeli našo podnebno prihodnost. Vdori, iz katerih uhaja metan, so le eden od znakov, da to območje prestaja spremembe brez primere, zaradi česar so ogrožene skupnosti, ki so tesno povezane s to deželo. We've been whaling here for well over 4,000 years. We've adapted time and time again. Today, we might not be able to do it by ourselves. Velika otoplitev ni težava le za to območje. What's happening in the Arctic could really affect everyone on Earth. Toplogredni plini iz Arktike bodo v prihodnosti še pospešili segrevanje sveta. V kolikšni meri je težko napovedati. Pozitivna povratna zanka utegne uiti človekovemu nadzoru, zato je še toliko nujneje, da ukrepamo takoj. Because it's very difficult to take control over the natural systems, it's even more important for us to lower our emissions. These craters are a really important and concerning indicator that things are changing and the Arctic is melting and the Arctic is thawing, and the future of the Arctic is a very different place than it was several decades ago. Prevod Dušan Gorše, zvokovna obdelava Robert Sršen, bral Ivan Lotovič.